laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. E yetti allahu subhanahu wa taala e moƴƴereji makko e neema makko e ɓural e teddungal ko o moƴƴi e meeɗen ko nemini en e moƴƴere makko ɓurde mawnude nden koko o neli haa e meeɗen oɗo nulaaɗo makko ɓurnaaɗo suɓaaɗo suudaaɗo giɗo holniiɗo o nanirimo nelal wondungal e peewal, wondungal e dadal, wondungal e malal, wondungal e moƴƴere, wondungal e diina goonga kam. Allah waɗi sabu makko ko lancino kon hakkunde yimɓe ɓe mooɓodiri ngayguuji wonnooɗi hakkunde yimɓe e gonnaaguuji e haasidaaguuji looti iwi laaɓi lomtii ɗum giggol e yurmodiral e wallindiral e dambodiral. Hiɗen seeɗo o waɗɗo ɗum ɗo neɗɗo o nulaaɗo meeɗen nelirimo sabu ɗum ɗo o ko woni Allah gongaade on alaa reweteeɗo goɗɗo goosina o alaa mo kafidi alaa mo nandi alaa yerujo makko kanko woni lamɗo gongaade on yoɓoowo diina gonga hakan. Hiɗen seeɗo wonde o nulaaɗo meeɗen Muhammad ibn Abdillah o giɗo meeɗen o almaami meeɗen ngam ñentinirgal meeɗen oɗo hiɗen seeɗo wonde ko jiyaaɗo Allah wonaa kan ko woni Allah kono ko nulaaɗo Allah ko o hoolaaɗo. Hiɗen seeɗo wonde o yettinnongal nula yo Allah juuɗo e makko, yo Allah juuɗo e ɓeygure makko nden siɓɓe makko ɓen, yo Allah juuɗo e sahaba makko ɓen fof e kala jokkuɓe ɓe no ɓuri moƴƴirde, yo Allah waɗo en e jokkuɓe ɓe no ɓuri moƴƴirde. Allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe jiyaaɓe Allah moƴƴuɓe kulen Allah toonɗo o laɓɓinanen mo gonɗingol ngol gonɗinal ngal laɓɓinanen mo ngal gonɗinen mo kanko tum hooloɗen mo kanko tum hooloren mo kanko tum rewen mo kanko tum holno ɗum waɗirta goyen goongi gonɗinen jogitoɗen ko ari kon ka deftere makko kanko Allah e ko ari kon ka sunna nelaaɗo makko yamirode wonde toon nde waɗende ko haɗaa ko woni toon kon accen sabuna malegol daɗugol heɓugol ɓuttu ɓernde heɓugol ko ɗaɓɓaa kon ka adnaga e ka lahara ɗum wawa heɓaade so wonaa on tigi jogitoo yamirooje Allah ɗen e yamirooje nelaaɗo Allah ɗen o waɗa ɗe ko ɓe haɗi kon kadi o acca o yaara o jokkita laawol ngol nelaaɗo remnoo ngol kanko e sahabaaɓe makko ɓen e yimɓe moƴƴuɓe ɓen o wadda batteeji ɓen ɗon hara o sinjaani hara o fefindaaki hara o nundaaki hara o tuddaali. Iddama e oɗo sahabaajo nelaaɗo Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rawiyatul Islam yo Allahu ɓeydan mo mala ɓeydana mo ɓanta ɓeydana mo daraja weltanoo sahabaaɓe ɓen fof o wi nelaaɗo ɓe maaki o maaki kanko nelaaɗo o fewtini en enen mofte makko ɗen o maaki mi haɗii on mi rentinii on mi hajjitike on e sikkeeji sikkitagol ko haanaka sikkiteede sikkitagol ɓe haanaka sikkeede accee ɗum sikke bonɗe bonnayi hakkude weltunooɓe mi rentinii o migo miɗo tañƴinii ɗo ha no wayi tanan mi ɗeewa so kaari ko nii wayi miɗo ɗum ɗo no nanndi o maaki ko ɗum ɗo ɓuri fenaane nden fof ko ɗo woni laawol mayre ko miɗo tañƴini miɗo sikki ɗo amataa ɗo mi rentini on ɗum o wi mi rentini on kadi wiɗondirgol mo ɓe wiƴƴito ɗaɓɓita ella koye woya koye bakito heɗito tefa ko honno kaari wayi ene ko honno woni gerde ene o heɓii ɗum ɗo ene o waɗii ɗum ɗo wota en cokkindir wota en asindir wota en wiɗɗondir sabu na kala wiƴƴitaaɗo
kala e heɓaɓe e gundoji mum ndaara piiroye muɗum yiyoy to ellaaɓe ko ɗum waɗi woodi e moƴƴinoɓe ɓaawa ɗo ɓe innayno Allah e nder du'aji maɓɓe ɗin ɓe inna Allah men torikema surnan men ellaaji fewjanomen ɓen ɓe men ɓen surnan men ellaaji karamakoɓe amen ɓen haa men wawa naftorde ɓe sabuna mo annduɗa ella mum wo fayde a naftortamo hannde kadi hay tele kaw nafiree mo ɗal maaki mi rentino ɗum de o maakita o woto kadi e bongodirgol si piiji bonɗi so bongodiray si on ɓurodiray koka piiji moƴƴi o maakita o añidira woto on añidira hasan taw won tam goɗɗo monano goɗɗo fi moƴƴere nde Allah moƴƴi e makko yo taw si juɗɗo siɗɗo ma on heɓi moƴƴere heɓi neno heɓi teddugal heɓi ɓura yo taw hara ɗum no welma wota darto ɗum sa dartini ɗum haray ko ñaawore Allah nden dartiɗa ko sendore Allah nden tuumuɗa wonde Allah ko sendi ko wonano sendide o yehi wonta on añidin kadi te añi tum goɗɗo min kadi no mettanmi fi on ɗum imo mettanmi tum kono o wamma walla e waɗala hay fi gonmi ko welatano o waya sa yiɗa yiɗin fi Allah sa añin fi Allah sa okkay okki fi Allah si a ɗalay ɗum tawata ko Allah wi ɗum wattake o makita e muccodir waɗen gorum an be mum an min haaju kaari o na haaju am min ɗo tamo tefa komi jokki mi tefata ko hay goto jokki wota e muccodir nde ta en waɗa peccoy min kaari en min ɓe o probléme ko yalta e hoore men ɗum na ɗum concernala siɗɗoma juɗɗo ñande o mema o nde ñande a memama ñande o heɓi o nde ñande a heɓi o maaki wonen mbiyaɓe Allah siɓɓe jogodirɓe wenduɓe wallidiro ɗum ɗon naroyande o wi si tawi haara julɓe ɓe fof jogidinoɓe nderiyande ɗo ɓe waɗi ɗum ɗo tawi ɓe sikkidirta sikkeji bonɗi ɓe fenimiranta ɓe wiɗodirtamo ɓe ɗaɓɓita ayiɓe hum oya saakita ɗum ɗaɓɓita ella hum oya ya hum hewtoyaka funnage hirnade si tawi en añidiranaali en añidiraali en huccidirali e woni jiyaɓe Allah yiɗidirɓe jiyaɓe Allah holluɓe siɗɗan kagal ka diina o wi so tawi no en faamina ɗum ɗo en gollitiri e wuuray ko hoore leydi ɗo hara koɓe mala hara hiɗen e jam hiɗen e hoore ɗum hiɗen e hoore teddugal ɓerɗe men no waani ko wiyete malal ko ɓuttu ɓerde heɓata ko sina e ɓomɗina wona mofgol jawɗi ɗuy ɓuttinta ɓerde wona heɓugol laamu ɓuttinta ɓerde wona heɓugol tebbide ha ɓuttinta ɓerde ko ɓuttinta ɓerde ko anndugol ko Allah hokkuma ko maɓɓa ko ko Allah hokkuma Allah hokkarima ko a heɓata ko yimɓe ɓe mari ko Allah hokki ɓe wona ko maako o ƴetti o donni ɓe sa heɓi ɗum ɗo a gomrini a hoolike aɗa heɓi ɓuttu ɓerde wonen siɓɓe julɓe sabuna julɗo ko musidɗo julɗo muɗum ɓay noon julɗo o musidɗo ma wona ya tooñumo wona ya ɓinumo wona ya lornumo bal ko ya waɗanmo ɓerndu marɗa feere ko fof goɗɗo giggol ngon Allah e nelaɗo yaɓiri e yiɗiɗir so tawino ngol fuɗi ka ɓerɗe min nder ngol yaltitingol gollitiran har na wowno goɗɗum ka ɗengal awa to en fof koye nene goto koye baba goto awa ko en hunde wotere ɗo awa ko enen on hara ko haala wi ndele wona ɗum ɗaɓa ngol ɗo giggol kono ngol laaɓa ka ɓernde gam tawa kala julɗo siɗɗo ma hiɗa yiɗani mo moƴƴereji ɗi yiɗɗa heɓugol ɗi dar makini en heɓatalima timmuɗo ha tawa mo ɓe e men no yiɗani oya moƴƴereji ɗi faala heɓude ɗi mo ɓe men no añi boneji ɗi yangol e hoore mum ɗi o añi tayan e hoore makko tawa mo añi kadi tadi yandu hoore yimɓe ɗum ɗo si ɗum waɗi ko honɗum dinɗe honɗum heɓete dinɗe ɗe haray ko gollodiran moƴƴan hakkude men
ko tambodira ko yurmede mo ɓe defanda e ɓoya kala ka goɗɗo fuɗɗi yande goɗɗo ɓoya o min on ko giɗo andu min on ko siɗɗo an min on no welanmi min mi andirama ɗum min mi tawtama e ɗum few wallodira e hoore goonga tawna e hoore tooñi ɗum ɗo waɗi Allah o kay nguure yaajuɗo newiɗo waɗa waɗa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ibadallah inna al-ukhuwata allati amara al-islam bit-tamassuk biha taqtadi an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika tuhibbu an yakuna salihan wa an yakuna azizan wa an yakuna mutakhalliqan bil akhlaq al-fadila kama tuhibbu li nafsika wa tas'a fi nushihi wa irshadihi wa takwimihi salikan في ذلك أحسن السبل للحصول على المقصود برفق ولين ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الرفق نصيب الجنة تدوي هي على المؤمن فاهمين wonde ngal siɗɗan kaagal weldigal ngal l'islamu yamiri yo e weldu hakkude men enen julɓe ɓe yo en jogito ngal weldigal ɗon ngal siɗɗan kaagal ɗon ngal nene gotoyagal ɗon ɗum ɗon no landi wonde haray ya yiɗan siɗɗo ma moƴƴire ko ɗiɗata hoore ma yiɗa yo o siɗɗo ma won moƴƴuɗo tawa won gonɗo yiɗa yo won tedduɗo tawa won hoyɗo yiɗa yo won jogiɗo jikkuji moƴƴi tawa won gonɗo jikku ɓay ɗum ɗo hiɗa yiɗi yiɗan ɗum hoore ma ɗa yiɗi wonde moƴƴo hiɗa yiɗi wonde tedduɗo a yiɗa hoyeede a yiɗa bonki a yiɗa joga wiyeede kaari mi jogii jikkuji bonɗi kaari humonittako kaari a yiɗa ɗum ɓay a yiɗa ɗum wota yiɗa ɗum siɗɗo ma eɗoɗa kadi fii ɗum ɗo yo tabute siɗɗo ma o wonugol moƴƴo o wona tedduɗo o wona jikkuji moƴƴi an kadi participa eɗoɗa fii yo ɗum laato holno ɗum waɗirta ɗum laaɓal ngal mo reedi sa yihi mo oño fewnama hollama laawol peewal ngal ka woni ɗon wurtama si ɓoynike wurta kono ko holno rewata ha wurta ko ɓoyni njamdi ɓoynidi menta wurtude maadi ɓoynidi no liɓo fewnito kono neɗɗo wela wurtude holno rewata ha wurta neɗɗo a yiide o ko siɗɗo ma o feewa mo wadde ko boni ko boni lorraymo no gasa lorra kan arde ɓeygure makko de no gasa arta hawi e jama makko o fof e goro makko on no gasa arta leydi makko o fof ko yarew laawi ɓurɗi labeede ɓurɗi wondude e newaaka fii o ko feewi si tawi o soƴi wonde a jalkita e mo woni a awnoto mo woni a sabota e mo woni ko jaɓanɗamo few kono so soƴi wonde hiɗa yurmama hiɗa aanimo hiɗa mabanimo hiɗa yiɗimo seeɗa seeɗa o feewa ko ɗum waɗi ari ka defte sellude ɗi ɗum sawi ko kare sahi muslim maako neɗa selluɗo keɓi o maaki newaare wonata e hunde newaare jillata e hunde sina cuɗa nder hunde harayde laba kala ka newaare woni tawa eno laba an doole kadi bigi baka ñaande sonko ɗum kadi jillata e hunde so wonata e hunde kaañi hade nde ayni si goɗɗo yindima a wallan wa fi hunde kaare hey mi heɓata fer nani hey mi noon kadi ɓaɗu nani hey mi heɓata ɗum nani kaani ni hande kadi ɗum waɗi wallahi yahotoɗam fewɗo ɗam piƴi mbiɗa fi waɗan mi wuɗɗi miɗo yiɗno hara mi ittanaɗum ande miɗo yiɗno hara mi wonan sabu ha ɗum ɗo laato wallahi no gere e mbaɗo ɗumɗa Allah ɓay ko amon newno
ويبقى يجون ملاكدي وأنه ونبلغ الوقت في النفس لا يكون سواء ويرد يوم كما كي بيبي نبي كوبيا مثالي إم هم تافير نتجمع قط كنا قوم يرد يوم كي ورنا تا رد كيم بين كونغول مدور إنوا كهوديرا يونوا ريوني مو ككونغولي يونوا ريوني مو ka ɓoosugol ka fewnugol ka wurtugol ka waajagol yo taw hara ko newaare woni muɗum si newaare nde woni ɗum batte moƴƴe heɓo o maaki fay kanko ndal allah ko newiɗo imo yiɗi kadi neweeɗo allah ko newiɗo ko ñaadata fi kala ko kanko woni supérieur kono o wewata ñaaɗude imo yiɗi kadi huwonire nde hakkude ɓiɓɓe adama ɓe yowono hara ko newaare himo okka e newaare ko tawata newaare no e muɗum doyno e muɗum yurmeno no e muɗum himo waɗa ɗon moƴƴereeji himo fewna ɗon himo waɗa ɗon ko tawata siko doole wonno e muɗum o watta few en torki allah subahana wa taala yo allah waɗa en joɓitotoɓe yamirooje allah ɓe e yamirooje nelaaɓe gollitiral yo allah waɗa en waɗitoɓe ko allah laaɓe hadi ko yo allah o jama en ndewe men ɓe aqulu ma tasmauna واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله ولي الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق الديان واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. عباد الله دخل رمضان وشهد عليكم في الطاعات أو في المعاصي فهنيئا للذين اجتهدوا في صلاة التراويح وفي إحياء ليالي الأشهر الأواخر من رمضان وفي بذل المعروف والإحسان للآدميين نظر الله إليهم وإلى أعمالهم فسيجزيهم في الدنيا خيرا وسعادة وبدخول باب الريان في الجنة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة باب يقال له الريان يدخل صائمون لا يدخل غيره. رواه مسلم. أخي مسلم عليك بقيام الليل كما هو دأبك في رمضان بل اجعله دأبك ما دمت حيا صحيح البدن قادرا عليه فإنه دأب الصالحين وقوة إلى الله تعالى وتغفير للسيئات ومنحة عن الإثم ومضرة للداء عن الجسد وتوفير سعادة فيما بقي من العمر وجلب الخيرات والبركة في الذرية. أيها الله سبحانه وتعالى جيلو يمبي موتي ببيت الله يمتي موتي ببيت جاتي هيبي بلام هيمو يدي بي أو هيب ننايبي موتي ريدي حاولين دين نقول لك تقباكم يسوى نقول بلاد كده سيدو وكام بني الله قوة لبتيدو إغوغا وعلى مؤكفدي وعلى ديمو كم بني لانتو غوغا جون لانتو يوبو ودينا غوغا كنكي كده سيدو ونده oko hojo mede Muhammad ibn Abdullah oko diya Allah ko woni ñentinteɗo men on ko woni almami meɗen ingol mo no waɗɗi en ɗoftagol mo no farli en ñentingol mo ñembam iwtira ɓaawa makko ila ko iluno ko aña ko añano ko tampa fi ko tampuno fi ɗum ko yottina nelan makko ngal ɗum no farli e horedade meɗen en manatake se waɗade ɗum yo Allah juula e makko juula e sahaba makko ɓe juula e ɓeygore makko nde juula e jokkuɓe no moƴƴiri Allah tawala en jokki ɓe no ɓuri moƴƴirde Allah félicitation wonani ɓeeɗo wakkiliɓe juuli naafere wurniti jemmaji ɗi teddiriɗi jemmaji sakkitoni ɗo waɗi sadakaji walliti ɓiɓɓe adama ɓen ɓen ko mari feere ko moƴƴi e yimɓe ɓen ɓeeɗo félicitation maɓɓe ɓeeɗo woni malaɓe
يسري الله يلا ولا يمدو الله داري بول ما بين كوي الله يوبا بكاري كأتنا كا ملل emoƴƴere e kala hara naata ɗum aljanna e dambugal no wiye rayyan ngal ɗo dambugal ko dambugal ɓurgal teddude e dambude nden ka yimɓe ɓe naatata ɗon ka aljanna ko ngal ɗo sino wawi wiyeede ko dambugal VIP ma dambugal diplomatie allah yo naadiro e ɗon musidɗo julɗo ande daragol juula jemma ɗum ɗo lannaade fi suumaye maayi aada men on e suumaye ɗo ko immagol jemma juula awata ɗum ɗo accude sabu ko ɗum woni aada woni mokka yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓen nulaaɓe ɓen e annabaɓe ɓen e moƴƴuɓe ɓen ɓe imma to jemma ɓe juula na ɓe suumaye ɗum cokken ɗum ɗo imma ɓe jemma juula waɗa e allah weltanoma ɗabundade allah yimɓe no ɗaani hoɗante wela e allah okka softede ka ɓanndu e cella allah waɗay kadi barki e duriyaji maɓe sabu du'aji ɗoyete ɗin on jemma hara on ɗino sujji ɗin ɗon ko hasi ko ko atti allah jabayni moƴƴereji ɗi lannaɗi ɓay suumaye lanni sadakaji ɗin yaagol juula julde hiɓɓa gite mum hara darani ko harmi reena hunɗo ɗum hara wolani ko harmi hara fenaani ño'aani jam faaki no reenan ɓe noon ka suumaye continen ɗum ɗo en ekkitike en waawi en holli allah ene waawi wadde awata yimɗo ɗe holle allah ene waawi sadi ay allah mene waawno kono jooni men acci o dumoɗen e moƴƴere nden ko allah wi en o tuggi en laaɗo woni wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rew allah jeyɗo noon hamay koye ala wona ha suumaye ma e rey ƴenturi allah yo alhaali men on ɓaawa suumaye yo moƴƴo ɓuri ko wonno ɗon e suumaye allah nanɗo en yettitaade e boneji ɗi wonnoɗen ɗi ala suumaye تقبل الله منا الصيام والقيام وتجاوز عنا سيئاتنا وأعاد الله إلينا رمضان سنوات مديدة باليمن والبركات والسلام وغفر الله لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وزكي أنفسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وما بعد ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مبتلا الا عافيته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا اللهم اجعل الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من عادانا ونهوانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا وقرارنا عديدا واعواما مديدا ونحن في صحه وامن واستقرار وعافيه على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.